Hongo fise n'amahoro buri munsi. Gentil turaguha ikaze muri BTV. Murakoze cyane. Mbega mwamenyanye gute na Fortran Bigirimana? Namumenye ndibwira mbere yuko we amenya. Mbonye ukuntu Imana yaduhuje na Gentil, nabibonyemo nyene umugambi w'Imana. Haleluya. Amen. Nibaza ko twabandanya na gahunda twari tubateguriye uno munsi tubafitiye novuga ama surprise menshi, ariko kandi twitayo cyane n'abaririmbyi b'abarundi bari bakorera ibikorwa byabo mu mahanga. Ego twatanguriye na arafuza akora ibikorwa byo ngaho hakurya ya Kanyaru, ariko kandi turafise n'abandi baririmbyi basanzwe bakorera kure cyane iyo ngaho iwacu. Turafise indirimbo imaze nk'amasaha arengane isohotse, ni indirimbo y'umuririmbyi w'umunyarwanda asanzwe akorera ibikorwa byo hariya muri Canada, umuririmbyi benshi bazi bakunda, no umuririmbyi yitwa Gentil Misigaro. Ego Gentil Misigaro benshi bamuzi mu ndirimbo nyinshi, ariko cyane cyane indirimbo zakunze cyane ni indirimbo yitwa ndema mu mutima utunganye unyigishe kuca bugu. Ariyo n'iyindi yitwa gute? Yitwa Yesu mbereye maso. N'uturirimbo twishi turyoshe. Nosaba ko ico tubamenyesha kuri Gentil Misigaro nuko yakoranye indirimbo na Fortran. Indirimbo muvuve neza ni indirimbo ya Gentil Misigaro featuring Fortran Bigirimana asanzwe akora ibikorwa by'uhare mu gihugu cy'Ubufaransa. Yes, uri kuraraba amateka ya Gentil Misigaro tuca tubona ko kagateka kacu baduha. Urazi ko abaririmbyi benshi cyane cyane ba gospel bavuga ko bigishije umuziki n'abarundi. Turazi Aime w'Imana avuga ko byinshi abikesha Apotre Apollinaire. Ego nukuvuga rero ko na Fortran murazi ko ari umuririmbyi akora ibiteramo akazana abantu bo hanze ngaha, arakora ibiteramo mu Rwanda, afise fan base ikomeye cyane, bisigura ko kuba umuririmbyi nk'uyu nawe nyene yafashe akamuhamagaza nica bwa buvandimwe canke novuga ati ubucuti muri Kristo. Ego ubucuti muri mu mwami wacu Yesu Kristo. Mika arabizi cyane yuko collaboration zo muri mwe ziba zikenewe cyane, na cyane cyane kubona umuririmbyi wo ngaha ashobora gukorana no hariya agakorana no ngaha. Yes, amateka make ya Gentil Misigaro DJ Rafa. Gentil Misigaro kubatamuzi ni umunyamuziki yagize umwuga hama muri Canada mu muji witwa Vancouver, yigisha umuziki hariya nyene muri Canada. Ego hama n'umuproducteur de son kandi arongora louange, arongora no kuvuga ngira muca muvyumva louange na adoration muri église yitwa Shalom Church. Ego azwi ku ndirimbo nka buri munsi, sinzi uko bigenza, hari imbaraga, ampa amahoro yakoranye na Crack Kaze, Nzamura rero niyo nshasha yakoranye n'umuririmbyi Fortran Bigirimana. Hama Gentil Misigaro yararonse amaprix atandukanye muri Canada no muri East Africa. Yes, hariho prix zimwe zikomeye tuzi nk'itwa Maranatha Award Best Male Diaspora, ako indi yo muri 2018 itwa Groove Award Diaspora mu mwaka yaronse mu Rwanda ya 2014 top 25 Canadian Immigrant of the Year. Yes, ariya muri Canada. Ego dusabe mu buhinga bw'ivyuma twashaka tugerageze kurondera Gentil Misigaro hamwe na Fortran bose ku murongo dushobore kubakurikirana, ariko dusabe badushiremo akarimbo kumbure kakiri gashasha kitwa Nzamura gashobore kandi kubaryohera mwese muriko muradukurikirana muri kano kanya.
ego cyane murajeje gukwirikirana karirimbo kakimoto ubushasha gashasha kitwa Nzamura. Nibaza ko abariko baradukwirikirana binjiye mu mwuka. Amen, haleluya. DJ Rafa, haleluya haleluya. Na cyane cyane twebwe abasabato ku munsi w'ejo tuzoba twagiye gusenga. Urumva rero ko twamaze gutangura isabato. Ego twari twabemereye ko tugomba tugerageze kubarondera bano baririmbyi bose bari kumwe. Uhereye kuri Gentil Misigaro twashoboye kubabwira amateka yiwe atandukanye, benshi musanzwe mukunda indirimbo ziwe. Hama twashoboye no kumurondera Fortran baheruka gukorana ino ndirimbo. Reka tubahe ikaze duhereye kuri Fortran Bigirimana. Fortran, turakuramukije. Nabaramukije cyane nanje. Hajya ni DJ Rafa cyane nyina. Ni DJ Rafa. Amahoro neza cyane Fortran. Amahoro ndaramukije n'ababundi. Ego mugerageze musohora ijwi muje n'ahantu hafata neza kugira kumbure ijwi ryanyu risohoke rimeze neza. Muranyumva? Ego ubu turakumva neza. Ego turaguha ikaze kandi tugushimira muri kano kanya. Turazi ko amasaha ageze kure ariko murakomeye mwese, na Sophie mwese murakomeye. Nukuri turashima, tumeze neza, Sophie, abana twese tumeze neza, turashima Imana. Kumbura bariko ego natwe tumeze neza, ariko bariko baradukurikirana batemera neza ko ari Fortran ko turavugana. Urashobora kwikora mu gahogo imisegonda mike? Mushaka ndirimbe indirimbo yose, indirimbo yariyo yose canke ya indi samahoro. Hongo fise n'amahoro nakiriye inkoni y'ukuganza kwawe ng'imisozi iri imbere yanjye ati umwami Imana amen amen. Murakoze cyane. Nitwokwemera ko wiririmbana wenyine natwe tuca twinjira mu mwuka, niko babivuga. Ariko kandi ku ruhande rwa kabiri reka duhe ikaze umuvandimwe wacu Gentil. Turaguha ikaze muri BTV. Murakoze cyane, biranejeje kuba twakiriye muri iki kiganiro. Nanjye ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amina amina amina. Uzi ku turirimbo twinshi dutandukanye kandi twakunzwe. Reka tugusabe namwe mbega tuje kurinde umbere maso canke buri munsi? Buri munsi. Buri munsi, buri munsi. Yo nshaka gose. Buri munsi, okay. Igitero cya mbere kiravuga ngo ndema mu mutima utunganye umwigishe guca bugufi buri munsi, buri munsi naho nageranje gusize ndagusaba uhoro nyobora buri munsi. Ego murakoze, dusabe Imana ituyobore muri kino kiganiro na cyane cyane n'ibindi bihe buri munsi. Gentil, ikibazo cya mbere reka tucerekeze kuri wowe nyine. Turabona akaririmbo gashasha kitwa Nzamura. Tugerageje kubivuga mu Kirundi n'induza, kuko twe urazi ko ego dusanzwe dufitaniye ubucuti bukomeye, indimi zacu zirasa. Iciyumviro mbega mwamenyanye gute na Fortran Bigirimana, uretse ko mwese musanzwe muri abaririmbyi? Wo twibutsa umunsi wa mbere mumenya Fortran, hama ucugira kuvuga impamvu wahisemwo gukorana nawe indirimbo yitwa Nzamura. Urakoze cyane. Fortran araza kumfasha nawe niba araho nibeshe, ariko
namumenye ndibwira mbere yuko we amenya urumva ko indirimbo za Fortran zari zisanzwe zinyuraho ahantu hatandukanye ku ma internet ku ma YouTube noneho njyewe ngakunda uburyo aririmba uburyo aramya Imana ijwi ryiwe amatekinike akoresha kenshi arimo kuririmba n'uburyo ubona yakora video ze n'amaudio wumva yagezemo akora nk'umuntu uri kwikinisha cyangwa uri ku ashyiramo imbaraga zose icyo rero naramukundaga ngakunda ibintu akora then nyuma nza kumwandikira hari umugenzi nari mfite muri Brussels twari turi kumwe icyo gihe naragiye gukora concert muri Brussels noneho turi kuganira numva acuranze indirimbo ze mu modoka turi kugenda numva hari ikintu kinje muco kuvuga reka mu contact tuvugane kuko nari muri Europe mbona ko nawe muri Europe hanyuma tube twahura juste tuganire nimba tumenyane bisanzwe nuko twagenze nako mugenzi contact nzi mwatsenza gusanga nawe yari afite izanje nawe abi murimo kuvuga ngo azamvugisha turavuga okay uno mugambi w'Imana rero so twahuriye muri Brussels niho twahuriye bisanzwe then nyuma tudesida kuvuga ngo reka dukora n'indirimbo nuko twatangiye ego kumbure urashobora kutwibutsa hajya mwebwe mwaba mumaze imyaka igera kuri ngahe mutari mu gihugu cy'u Rwanda kugira twumve neza nje maze imyaka igera kuri 10 ndi muri Canada muri icyo gihe mwarakora umuziki narakora umuziki ariko nakoraga umuziki wo mu rurimi rw'icyongereza so muri umuziki w'ikinyarwanda n'ikirundi ngutangiye kuwukora kuva 2017 so mbere yaho sinari ndi muri monde y'iwacu rwose nakoraga ibintu bijyanye ndi n'umuproducteur so akenshi nakoraga uburyo bwo producer abandi bantu no kwigisha muziki no muri Canada so nari ndi mu isi nyine y'abanglophone 2017 nibwo numvise ijwi ry'Imana rimbwira ko ari igihe kigeze cyo kugaruka ngatangira gukora umuziki w'imuhira w'abantu bose biyumvamo bisangamo so niko bimeze rero yego tugerageje kuraba amateka yanyu turabona ko mufise abantu babakurikirana benshi cyane hama ariko kandi mwavuze ko na Fortran mwakunda ibikorwa vyiwe turashaka kumenya umuziki wa gospel w'i Burundi uretse wa Fortran wenyene kubgawe uha ikibanza kingana gute my friend andafite abagenzi benshi b'abarundi baramya Imana barahimbaza so umuziki w'ingoma uri novuga muri East Africa bari urwego rushimishije in terms y'amatekinike uburyo baririmba uburyo bacuranga meme no mu Rwanda iyo dufite amakoncert iyo mvuye no muri Canada ngiye mu Rwanda abamiziki benshi dukoresha usanga ari abamiziki b'abarundi kuko bafite skills zidasanzwe hari n'abandi ba worship leaders b'inshuti zanjye y'u Burundi ba Dudu ba Apollinaire na ba David ba Willy ni benshi b'inshuti vraiment kuko gospel music yo mu Rwanda i Burundi i Murenge muri za Uganda Tanzania hari ukuntu Burundi bwagize impact cyane mu nsengero zacu muri music yo kuramya no guhimbaza Imana ba Clark sinzi ko mubaza urumva rero ni benshi vraiment bahari so bamaze kugira impact nyinshi ku isi hose turabishimira Imana rwose pe ego kumbure reka dutandukire kwa Fortran nawe nyene atubwire cyane cyane kuri no ndirimbo ukibona Gentil arakwituye kugira mukorana indirimbo wavyakiriye gute narijya tuzi ko Gentil nawe intambwe ageze ko irenze Fortran wavyakiriye gute navyakiriye neza nkuko yabivuze nibaza yuko hamwe n'Imana nta gihamana kigera kihaba nta aza ubwo mbonye ukuntu Imana yaduhuje na Gentil nabibonyemo nyene umugambi w'Imana ndetse niga no kumumenya nawe nakunda cyane deja umutima afise wo gutazira Imana
nkunda mbese atmosphere abamo muzikale deja nari maze kumva indirimbo yiwe mbere ko duhurira i Bruxelles nari nagiye gukora nari natumiwe muri conference ahantu hitwa Namur mu Bubirigi niho numvise baranyumvisha cyane indirimbo ziwe nk'indirimbo yitwa biratungana numva ndayikunze cyane ndavuga wow that's amazing ariko ntazi ko Imana iri bubikore tumaze gukura tukaganira kuri gahunda yo gukorana mu mutima numvise ari Amina kabisa kuko narakunana nibaza yuko ubu azi ukuntu nkunda univers yiwe nkunda umutima wiwe wo gutazira ubwiwe hamwe ni collaboration twarize kumenyana vraiment Gentil umukozi w'Imana namubonyemo ubukozi bw'Imana so nagerewe cyane gukolabora nawe numva ata kindi novuga kirenze ico ndamukunda cyane kandi ko ibiri nyuma akari nyuma gahinda ko n'umukozi w'Imana akoreshwa n'Imana kandi ase n'indirimbo nyinshi nziza biri nyuma hari yanyumvishije nibaza yuko muzokumva vuba. Ego Fortran Gentil amaze kukwegera mumaze kwicara mu kuyumvira gukora indirimbo ivyumviro byavuye hehe na cyane cyane mufatiye ku mudiho kugira ngo muririmbe umudiho kuko turiko turagerageza kumviriza uno mudiho n'umudiho watumye munywana cyane kurushiriza byagenze gute twashaka mutubwire ukuntu byagenze na cyane cyane kugira ngo n'abariko baratumva bavyumve. Oya ufite twahuriye ahantu mu Bubirigi ku mugenzi wacu duhuriye ku Olivier niho yari yashikiye Gentil nkuko yabivuze asanzwe ari n'umuproducer ubwo atendana ka laptop yiwe n'agapiano tuca turi aho nyene muri salon yo mugenzi mfata piano nawe acafata guitar tangura nyene bidona arambwira ati ahubwo ndafuna hari indirimbo nyumvira yuko yoshobora gukinga hamwe na ibiri arazana arapuza indirimbo yiwe nanje ntangura kuarranja amajambo tugerageza kubabira hamwe uko turi bubikore ariko byagoranye vraiment kuko bari kuri longueur d'onde no worshipper nka bundi ntibyagoranye pe. Ego ufatiye kuri no ndirimbo mwakoze Fortran ukaba warusanze office n'ikindi gikorwa wamutunganya buri mwaka mbega ufatiye kuri kino gikorwa urafise umugambi yuko ni wasubira gukora cya gikorwa cyawe yuko tuzosubira kumubona Gentil muri kumwe muri ico gikorwa? Yego kibazo uko turavyumvira ko turayitanga nazigiye nawe nkuko nabivuze mu kanya uba dutangira gukora kwituje bagize igihe kumenyana kuganira n'ivyo birimo uko turabiganira ko yuko tugeze antuka hari ico dushitse ko tuzokibamenye hama ubwo namwe mwitegure ariko dusengere mubwire ubwo Imana yuko bishoboka. Ego tugaruke kwa Gentil ariko tumubwira ati karibu tworyoherwa cyane mukunze kuvuga ati two kwishimira tukubonye mu biteramo Fortran atunganya buri mwaka icuno mwaka gusa icumwaka uheze yagikoreye mu Bubirigi ico yoza gukorera mu Burundi byo bavyiza muzananye na cyane cyane kugira nino ndirimbo mu performing n'abakunzi b'ibikorwa byawe bakubonereho
akajambo novuga ati ijambo wabwira abarundi bariko baragukurikirana kano kanya kuri BTV nakahe no muri no ndirimbo akajambo mu batuye kari muri no ndirimbo Nzamura. cyane icyo novuga reka ntangire kuri iyi ndirimbo ya Nzamura iyi twakoranye na Fortran nuko iyi ndirimbo ubutumwa ifitse nkuko bashobora kuyumva nyine muri refrain no mu bitero twashoboye kuririmba ni voma Imana yaradukoresheje ko Imana isanzwe itegura ihe ibibizi imbere yuko ibintu bigeraho iyi ndirimbo ijanye cyane n'ibintu abantu bari kunyura ubu ngubu isi yose irababaye abantu bari kunyura mu bibazo bamwe bataye tuzi abandi baragwaye abandi bamaze gupfusha abantu batandukanye ibihe nyine bigoye imitima y'abantu irababaye imibiri icitse intege ariko turifuza ko Uwiteka ashobora kutwambika imyambaro misha akadutwara ahantu ku misozi ishobora kuvuga nuko Imana yonyine niyo ifite kudukura muri ibi bibazo mbese ikadushira ahantu hejuru ko dushobora kurenga tukarengeza ingorane abantu bari kunyuramo rero no kwizera Imana gusa kuko nifite kubikora kuko guverinoma iragaragaza abaganga bakagaragaza ariko byaragaragaye ko abana b'abantu hariho tugera imbaraga zacu zigashira dukeneye imbaraga z'Imana rero n'ikindi ndirimbo igamije kugira ngo umuntu wese yumve ko hari ibyiringiro kandi dufite Imana ishobora ibyo abandi badashoboye nk'abana b'abantu. Ego ariko Gentil tuhagaze kuri ibyo nyene wavuze aho isi yose iri kwiracamo ariyo post yawe kuri Instagram aheze iminsi indwi wapostinze uvuga ku byerekeye ibintu vya social distance biboneka neza yuko ni umuntu kumbura wari wagiye kwakira kuri airport hanyuma uca werekana social distance. So urabona hano twebwe muri Canada hamaze kugwara abantu bagera ku bihumbi birenga 30 bagwaye indwara ya corona so hamaze no gupfa n'abandi bantu benshi rero guverinoma yashizeho nyine ingamba zo kurwanya no ngo ntugomba uri hanze muri public ntugomba kuba uri muri metero 2 hagati yawe n'undi muntu hagomba kuba ari distance igera kuri metero 2 rero nageze hariya my sister yaraje mushiki wanje avuye ahantu mu indi ville ngiye kumwakira ku kibuga cy'indege urumva aza yirukanka agiye kunyambira n'ibyishimo byinshi kubera iyo social distance igomba kubaho ni hajya wonye amagabo ndashishiraho amaboko ndavuga stop so ntibishoboka byo kuramukanya hano nta nubwo turi kuramukanya uragera mu nzu urabizi nk'abanyafrika twese dufite urugwiro kuhobera umuntu muramutse ariko ntibihari so nibyo wabonye hariya niko byari bimeze yego kumbura mu gusozera sinzi ko mushobora kutugirira akantu k'akadiyo ni ukuvuga sinzi uza gutangura niba ari Gentil akaturirimbira agace gatoya muri no ndirimbo yanyu nshasha hama na Fortran tukaca dusozera na interview yacu. Murakoze cyane murakoze sinanaso mbere yuko turirimba sinorangiza ntavuze ukuntu nkunda i Burundi nkunda abarundi kandi voma ikindi nakongera nuko tubasengera turabasengera tubifuriza ibyiza gusa tubifuriza amahoro tubifuriza kurongo Imana igume ibagirire neza igihe nikigera nk'uko mwabajije kare Imana ibishimye tuzoza dutaramane duhimbaza Imana tubiramye so rero ndizera ko Imana ifite imigambi myiza Burundi n'abarundi bose muri rusange ubwo reka ntangure indirimbo ku gace nimara wenda nyuma na Fortran nawe akaririmba kandi Fortran urumva gute ufite idea itandukanye okay indirimbo igitero umutima unanijwe umubiri ucitse intege ibigeragezo binzengurutse niwe niringiye
muri byose kunsi kurutuko isi kunsi namazina yanje intege nke zanje batukuboko nyobore ndakibihaye murakoze cyane ya turumva abakunzi bacu ba BTV nabo turaza kubaha akanya bashobore kutwandikira bagire commentaire na cyane kuri no interview twakoranye nziza cyane twahezagiwe mwakoze cyane reka tubashimire kumbure akajambo gato kuri Fortran Hama na Gentil tuce turangiza. Amen. nagomba kwanza nshimire cyane BTV kubona yatwiyumviriye no kukundangeshanya gushyikiriza ibikorwa bitandukanye turiko turakora abarundi. Imana ibahizigire cyane kandi ikomeze kubagurira amahema. Nagomba no gusekera abarundi ndababwira ko ndabakumbuye cyane. Mfite umuryango iyo baramutsa bose ndetse ndanabifuriza amahoro y'Imana. Ndanabifuriza surtout ko respecta amaregle d'hygiène atandukanye baronka biciye mu bayobozi batandukanye. Nibaza ko twese twumvise uko dukwiye kenshi kuguma dukaraba tukevika kuguma turamukanya. Ibyo ni ibintu bya nkenerwa bivuze mu kanya. Natwe hano mu Bufaransa benshi bariko barapfa n'abandi benshi barwaye corona virus igitabo. Yego Turavuga ni corona virus si igitabo ahubwo ni ukuri. Bibiliya kandi iradukomanda kuba sage wise, kuba abanyabwenge surtout kumvira abaturongo. Imana ibarinde irinde abarundi bose ndabakunda. Ndanabamenyesha kandi yuko iyi ndirimbo Nzamura yasohotse iri yego bagiriye neza. murakoze kumbure na Gentil arashobora kuba afise akajambo ka nyuma nawe nyene mbere ko Jyanyuma no kubashimira nanje no gushimira BETV kubera umwanya mwaduhaye, kubera iki kiganiro ciza n'uburyo musanzwe munyuzaho indirimbo zacu mukazigaza ku barundi n'abakunzi bacu bose. Imana ibaho umugisha. Ikindi navuga kuba dukurikiranye bose nuko mukomeze dusenge, nubwo bino bintu bihari bigoye biteye ubwoba, ariko ntibigire ubwoba, Imana irahari kandi izabidukuramo nk'uko isanzwe barinda, nk'uko isanzwe ibikora. Rero izo bakora no muri izi ngorane twese turimo dufatikanyije. Ikindi cya kabiri mukomeze natwe mudusengere muri uyu murimo turimo, kugira ngo Imana ikomeze iduhereze izi ndirimbo zishasha kandi zadufungurira imiryango, tuzaze tubonane namwe dutaramane duhimbaza Imana. amen. murakoze cyane. Ego yari umuririmbyi Gentil ari kumwe na Fortran bariko baratubwira byinshi cyane ku ndirimbo yabo shasha yitwa Nzamura. Kumbure ufise ikibazo cyacu cyose ku byo twari duheje kwandika canke wari kumwe natwe arashobora kutwandikira ubutumwa bugufiya kuri 75 550 508.